Kedamtang matijong ni Phaisir Keparni, Karbi Students and Youth Council Haurakat Regional Council atum, Dokmaka Hitia Longamat, PNRDSI campaign, retaining wal Kasalambo Madimalong, Humridamsi, Arlong Ken Chok Chepusi, Ninkang Samsi, Chipaklang Ponsi, Kemesana Arlong Wansi, Klempon Paminang Jipusi, Kehang Padopon. Hauraghat Regional Council atum Dokmoka Hithielomad PNRDSI campaign retaining wall Kasalambo Madimalong KSYC Hauraghat Regional Council Maipu long sodaring lengpen ari sang hotum kelangchari padodamlo alang litum ka humri damahut ke thek long atengke retaining wall asaya long arlong ke akahenu pensi Kasalampon posi akoi pipon Lasilabangso retaining wall Kasalamalong arpu ke do tum lapen contractor tum prabjin pen chi humri damsi puthot arlong akimi wan pen klempon paminangji Jongsi klempon pami me pulote KSYC pen bangso puthak kache songta padoponang kokpoputa ningje pontu la dokmoka tauna along paching thura long alang li kapatik ku ka bangin tum ning dupik lo na selang li chipaking kilang liputin tum KSYC pen chistong ponang kokpo Dong mukak pen semsing ingti Karbiang long live